Masain video men lo clear sak tu zong te jibai karan bok le choni hei Facebook monetization kan boi puya hemi a hian Facebook monetization a hian subscription hi apoi mo reng am ti zona am thina poi mo lo tia chan na tam tak ma poi mo tia chan na te po am thenga tlema jong han sei fia deuh thain ka ria apoi mo a amaro chu subscriber nei kha CM mu na ani khar lo ti kha kan sei duwa CM mu theina tan khan thil poi mo tak pakhat ani ti kha chu kan ria ta tan kan sei ma sa duwa tiang hian poi tein han sei fia ta ila subscriber kan nei hian CM set nei na atan tiang hian apoi mo ani eligibility kan ni thei pha engagement te trust and credibility te product showcase te sales and revenue te and khatiang khan subscription count le engagement as atisanga subscriber kan nei khan kami asana na kha chuan CM setup don na tan khan te phung poi mo tak pakhatani be nge ni ti kha chu kan hriat thain kan hria kan sei duwa le chuan keima po hian subscriber ka duwa kamamo amaro chu subscribe nan hian kan du sak zong te mo kan thian te mo po wa subscribe don ta ila poisa se na ngai mi pakhat subscribe nan cheng somre te tang som coin car se na ngai flash sale te kan tong ani lo chuan flash sale lai te chu nei thei lai kan tong ani ka chun cheng som nga te poina theya po ni sela khatia anga sum sen ngai ani wang khan alo thlona wa in som top chi khani lo wa keima a chuan kan som du na cheu chu in subscribe ton du kha chuan lo sei ula karan subscribe let ve don chewa chumi du lova ka subscribe chenga poisa min pe jola ti kan omani chuan min lo subscribe law ani chuan cheng som riat som ko ven se nan kut ha man tlem nan cheng za karan cashback don chewa karan payback don chewa kha min lo ti sak thei law ani chuan kan zawai riata kan sei duwa tiang khan nang ni point subscriber in nei theina tan kan tiang kha lo ti ve thok turin kan du bok chewa subscriber ka khatia in subscribe mol phong khan ni lo subscriber kan nei khan hlok kan nei ve thea te kin nan ni pakhatin min lo subscribe ta miron subscribe na ka chang som riat velani khata za som thum ka Facebook in changanga za som sari kha keinin kan chang ve thunganga kang kha CM setup dong kher lo point kang anga tanga kan hlok thin kom te star kan dona tanga kan hlok thin kom te ka dor som ni panga lo thin ka chuan a payout thei ve in CM setup dong khan lo po kan monetize ngal mol mol ani ti kha retaila CM setup chau hi Facebook monetization in hatu mani lova sumla lu theina kong rang tam taka oma ni chin kan han sei ho te ka ania kang ang ba ka khan kina kar thara monetization hong chung tanga sumla lu theina CM setup kharni lo ati rang te kha ati dan le athai dan te mo mal jok ron post le karon tumanga video pon karon ti jok po ani mai thea uluk down video min lo en sak thri nanga video CM hi ka thiam lo em ya amaro chu lan nal tum le engama zonga CM kan ila wa kan zawai kan lok pui tur mi tam tak hria to ma ni sela shelo tam tak kanom ve zelo wangin kang ang chi te kha kan han post in kan han CM thin dona chu wan video te po mu nam lo mo moy lo mo bula tanga top tanga min lo en saka comment le like te po athai anga ma min lo tro om to anga min lo tro om kal zel turin thian tu tak te kan ngen chuwa ti kan subscription chung chang na tlem ran soi fi pa in subscriber karon zong karon som chuwa soi tong khan in subscribe ton emo cashback ang zong du emo po kapom ve theya ka pesa mo ka personal account emo po ram chang zo ka in don subscribe thei lawani ka chuan ram chang dan in kan in back emo kan cashback emo don ya le tum video ton chen du tok potila in zawai chunga lom thu karon se